ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Ketenjangan kadai ami bahaya cakapi, yo aga fourth position akan topless, yang aing ulai kata kebuang gering aku lang tasyabu. Kemudian penkreat jangan lu ngap penkreat kat bangalahi bangan kita mau bangan kamerakat, ini bawa pada jangan lagi ngapan dia kata yang kemudian jangan mo ngap ni compare kibai, kemudian jangan ngalalle ni pan for kunjung exam sanya buat. Ini tu bagi ya ini baru lagi. Kita satisfied di berapa kita ngayon. Dan cuma benda yang medical, masih benda ni kita ni tahu sama ya benda ni tambah nak dan data experience tambah tip kuno kalong kami kucing kalong mau bangan yo dengan tip dengan dia tambah long institution yang boleh berkunjung juga ada orang yo kan yo benda macam senang kayak kucing senang benda kabar kau ni kabar dia ban sangat high kejehikan sekolah nama lesi ngira benda institution itu tambah long badan kam na school ki kini kai ke ju kuntu ini ba ladang edition ro kam yang kita balong tidak berajeng rak ba kong ke dia benda sa school long kan long jarap ini kinos bagi ai ni ban kre bana ki kan long jarap sa ko ro ni ban ni kai ka por ladang ya thu ban kre ka ni ban de kai dengan long shpune ni kai shi stai mo ni ban long persistent ke ni ban kre bha kan ni jing okay ka subject ba te di ka physics ma ki bon ki jing ken ki tamba long ka sutna du ka physics tamar ba ka bon te ki balong la bha dang puli long ki dan shi bon ki balong dang asu thu ba ka sutna bha kan to ka ba di tang ki jing ken ki ka ba yu ka sutna hi tamba long ba ro khat ngasu ki biang hi ki subject long ngam don ka ban ngam nang ba ong ka favorite tamba long ba ro khat ki biang hi maksudnya ki badan ki subject English kasih long cuma toy yang ini nomor ba long nanti bagi siapa sih ki na di dalam satu ya enggak ini sih sudah nggak kalau bantu ni ini betul yang kayak kapal ya bahasanya hari ini ke jenjang lagi belum ini banyak persiapan even kami ni bilang kita kan kalau ke jenjang jenjang kami yang sabha school itu kan ini kunjung dengan dan jangkaan dengan dua hotel long tengking gila tambah dan lebih karena dia kadang menarik dan kamu dengan terkait di lakukan nama dia yang ada nak school sinis sa pokok saya ini ada orang tu ngawana ka position basan ni kong ite na ayu ni namar ba ula adam ri hatbat ni mana do ba dang jang ka jin pin ke la ay me kya bin na ban thok ba ka exam ngai ni ka kila dan kan di kino hikai ru bala ya ke mokat ka bakila ban hikai ni ya i no pin hikai tuition jang aru isa bansim ma ayu i namar ba ilong dedicated bhashi sim bi hikai bin ndu ka musim jang i di banyo ita kedan ka basan ngala snokun ni namar kat ka jingpin kre ka jonga ngala de kat ka bana di ngala hun ni kata pa ban ya ka line medical dengan sa shim she's nam gam ban ni coaching okay sa de pat next year ya kan exam ka subject ka bakam yang di ka maths kamdi maka ka hindi di bangam ju practice ya ka maths di dapat exam asyam jenjang namar la bun palan dia ka exam ka subject ka bakam ka banga sontenat ka physics wala da ka ru ndai da puli pat sontenat tinga yo kindai pu prai ka maths de namar bangi yo of adu shtayo dia tu ka pola tre la le ka bala ben practice bha tu shtayo but cho exam ru shi banai namar ba ong bala yo of shtayo tela khamla hi ban le lut baro dia ka tu ka pol nga kre bha shi banai cho exam but ha ka tu ka pol shtayo dia tu pol hi la khamla bha ka maths banda ong tati ngayo duna biha school tang nyoko tang ripo pranta
Ya kajing kre kot hite nadu bang dang school bet hi nadu bang dang classes tela kre bi man sini dan kam teng teng ada dan kam ban jing bet i te nim lat mo ni dan kam ni ban enjoy ru teng teng de ban shu ong bet tang ban kre kot hulia ni nom la hi ti ha dan kam le jing let ni let in rei la dan ha yeng tumut la hap ni kre kot bet hi te kam ta por belong school te tang ar kan tai e gitu na ma habit substitution ki e da yo pot in rei hap itu ki benar sha ban long exam bum tu shi benai dia kata ko por ba ngi yo pa ban pen kre na maram ki tuition dan show te shu shong hayeng gitu jadi itu ki por ki ba pila ban kre in rei ni kon ta ka de ban long consistent hi di ban long commit ban kre kindiat na mar ba katu kan yaram bat ru ban singap haya ka jing batai jong ki nong hikaya school tetapi singap nang tu shiteng kam kala long bagi almost 50% of your work is done ada fi singap ha class namar ki jing batai ki long tiba benya tiba biang na kinong hikay ti singap ha ke tu pilit kre sa shiyeng te pinna bi ka message ka jonga ka long ba what you can ba pilong ngo pa pimla ni IT shaning kong hoblay siya ba pin kre kot da duai ba un yarap ipi ban so tu ti yai tre shitom 3 minute but what ong ba ki wiki jat ben revi kamstan re ngi ru ki jat ben khasni de hi ban yale ban compete ba ki we hi kina ti kata hi kalong message jong but ru ba habangi ong ban le bha academically ni de ru ban hindi ban ong bitang academic ni de ban enjoy ru na mar ka jing im kan long ka ba boring klem ki kum ni de ban let ka ki parlok teng teng kuntu hindi ban ong tang shukre ba bit bro sisnem nga ngadi i amike magna but ngadi na ka St. Anthony's High Secondary School but nga one haka third position haka HSSLC science stream haka sinem ahaja apisa nga tenga hun palat hi ka ikaw ubli ba aya nga mo ka mas mo long naduka po hi jang ka jing prepare ero di ubli hi ubam ju ino nga u dan dekat ba nga but kami mas to ka ba long ta kasni ka ba utray ay nga di nam ta ka buram ka jang ubli na mar klem mo usang ng long era na ban nganam la ban dan huni mga dan talam da kam di na ka daw jang ubli how news na mo ba alek di namar ba hakapot class 11 yang shu ong lupa ya barong shu maham lupa class 11 science hi ong kan long kom ka jam te kadi ka ban ha te long ban le ha class 11 ngaru apor mga poi class 11 ngam klem le ha era ki exam e te long dala poi class 12 pat long hi ban yai sha te long lada ki dan sha ka jeng temu ban mo ban pursue ya ka studies haka o ya ka career ka jong fi ha any science subject long hi ban long yai sha te ka class 11 na mar ka to ka long kom ka por jong ka jing sha test te dala poi class 12 pat ki la kham long jai jai te kapor kala khambun mola khambun kapor te kumtahi na do basdang jong snem long pihak ban dan ya ka mindset ka bala long determined te long determined ba pin le bet ban a be ka bahatam te long ka kata ba kamut ba num dan posho ba ti paralok banum yo paralok shu ndai ngile si paralok rang ya enjoy ba te long kam tang ba ong ba haban kra ko long kamut bam dan posho te nga ji alam jing ra ro po jing seng kataru kadi ka bangas tenat dan le mo kawi ka bangan ong ta ka David bu sayo blaming kong te iya ka po di nga man kas ni te long at least ho kat badang langdang sedang kom tu snem pila long determine kom tu ong long bu bet te kapor na kamenta ban krekot ban pulikot long pihak ban bu te kapor long hemla te ban shu om ban shu kwa ban poi shajarong tamba hem ai jing trish tom in ala dia telong krek kom taman man kasni krek at least ar kentane kom takat ba pi opor namar kom tahingi balik science kabun kam sa tuition ong telong ka tuition ru na kamenta ka jonga ki nong kai tuition kila le shi tom sha na kamenta long dan poi yang hang ni ngas tu long dam de ka jing rap jong ki ro anam la ne kom poi hang ni te kom tahi man la kasni ar kenta kom tu te dala le bha be ki exam po school what tuition sting kono subject what tuition sting te dala poi pat ki por bala jan ka exam final kom tu kala di December
nakabenta jeng iong December January kam de syo kapor ban enjoy te long kam long syo kum kapor bang inang khana te long bang inang ya enjoy sa long ka Christmas long kum ta hingi le jing steng itam long de te ban syo long man syu sa mo ka tu ka mindset ban syu long syu ya khawai sa te duk kipor December January February kala di kapor ban pen kre te long pihak ban syong tahin pihak ban sacrifice sibun ki ingaro nga haban kum tahin mo ban pen kre nam ta kanilong bakwa sya ban yo ban poi ong sti syang long hap te ban sacrifice bun ki enjoyment ki kum tu bat ki bahayeng kum tu pihak bandu no ki let birthday party ki let beto ero hap bandu te ki babun te long haban ai haban long dedicated sisa kan long da pikwa sisa te long bat la da kidan ni kata kidan ka jing trang kidan ka jing la long pihak te ban long dedicated te ban ai la de kita as for class 12 ki ong kan ni ka board exam ngam prepare era long ka bahasa Barat jong ka book te long some extras ikum tu ba ai te long should note down ikum tu te long mai le be kataro ka de ka badan kam haban bo ya ki notes ki ba khoi ban ite long pi bin sa stanat te ban puli la da ki dan ki notes ki ba khoi pi bo bha ka notebook ki ha po classroom them shim sting ya ka jing ya ka lecture ka jing ki no hikai e fi note down filong mo ha class filong present te la da pi on balik ban attend class kamu tidak attend sisa pi snap ya ka baki hikai pi note download ya ka baki batai e te long Himsup hiala data ka bakot long pila biang lu kinu se dan kam shoot long ban dala poi last moment tu banang phone ki parlok banang you ban ong ban I notes dan I tam tam mar balik pila long prepare na la data barok sisnya social media kadan ya ki babha ba senyum telong nakabenta jong at yang da pendan kam tham hi da long kham tam nakabenta ban kuliah kot ong namar ba kalong distracting bhate tang sula dan hi ka social media ong it distracts you a lot te pimot ban pet ya ka video ban khra kot tang ba tang spam tu lai da koi ka ba kham you la kum pet sa da koi te telong kum ta he nakabenta jong at yang ju da pet than re ki no po YouTube in mar teng ka iba bata YouTube kanang pen klumar susut te teng namar kitu kem de te mo kinang hikai la dia te ka ipat ka baki hikai kinang hikai school ka bat ka ba let's say ba flit tuition kitu ki long precious bati fi haban pendan kam hade kitu te namar la siu bat ka pisa telong pendan kam hate kitu telong use that to the you can ka subject ka bang kham syam jing bhati ka de ka biology yang am just tenat ira ka biology na du macam ju dan era balik pulih bio dia tambah surprisingly ubelai ni ubalong makra pelat ngayo highest ya ka biology dia long kadika ika bangam la perkhat te ka subject ka banga so tenat ba kadika physics nas tenat hai ka physics kadika ika banga kwa hiban nit ban pursue dala job ka class 12 tambah ka wepat ka subject ka banga 8 tambah long ka banga 8 si sang kadika khasi ngasih stanat ha ka khasi ban ong ban top poetry ne ban ilong ngas stanat hati namar ka de ka ketien na de ka ketien ka banga 8 telong kum tahiman ya ka English ne another subject ngabes pala ik ka jing temu janga ka de ba ngandala mentang bangala dep ka class 12 ngan coaching for this year but ngan ya ka GE exam janga next year ngakwa ban pursue ya ka line in physics de ngampat tip ra ka lain itambah lang kita ngala subuh iki options ka to kan ni tambah ki bede le bat ka physics